Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kadorbar shnong umpernai kalashim ya karai ban boycott ya election MDC arja arpasan Shakhase Hills Autonomous District Council halor kanong rim baka executive committee ka council hagajingalam uba penyait sings iem chief executive member kumjo uba pensngan NCM menba udang day deputy chief executive member badai pet ya katanat ilaka kalale don board da kabapenmi hukum ban itho ya kashnong thamai kabalatip kum kamau saw kalale don board da kabapenmi hukum ban itho ya kashnong thamai kabalatip kum kamau saw Kati kejaka bela ithu thamai kum kashnong kadai kabadan hakadong demiu jong kashnong umpernai bat kadai jong kikur khar kongor na pokse kabadan tang khat pra tali kilong yiem hakabaki bor penyat shnong ka umpernai kila kdo bana pedeng kitairu kim kershan ya karai thau shnong thamai Ketika hukum ithu shnong thamai kadai kabalami khat lai tarik uno pra arjar pesau hakasngi kaba uba pensngan NCM uba di MDC ka Congress ulai no ya ka kam deputy CM ka council Bat weng jingker shanru na executive committee balam khmat daga National People's Party. Kadorbar kala shimru ya karai ban boycott ya ke election halor kanongrim ban persya ya ke jing pentrekam ya ke building bylaws ka council ha ka bagi ba shnaying shnasam ki hab ban yo jing bet ban shnaying nalor ba hab ban siu ka bakta ikinong shong shnong. Hadian balawai kadorbar kinong shong shnong daga jingya telilang kila no senyang daga pisa bagi executive committee jong kadorbar shnong kan penan kam ban ya khon persya wat lada kadai kelinti jong ka an persya ya ke hukum thau shnong ka council. Nomor pemanggilan ini, na kumanta ka ilang kasalang, na kumanta ka bahkan nga bisa gamang kemau siya waktu itu sinyat, pembroy na pentaw, dapat burung yang teba, kibala yang kibala pentaw yang macirti, bagi kesan berboikot ya election. Yang penong yang kena berdarbar kadai halor kanong rim keba nakaliang cungi kisnong tengil as mukhia keba dei bagi cingyo ya ka order na po ka district council keba dei bagi cimpan snong jong kita kikur karkungor pokse ban itho no ya kisnong thamai kum kamusaw dan nomor ba ngasuka ba itho ya gani mo dan nomor ngan chi itho ba ngadu wasdang kum bakalong dan nomor ba kani ka kam kan kum ba ngapet ya po ka city keba ngiyo na po ka district council keba nungkong do ki khot yangi hakani ka khatlai tarik jong ni ya kesti ke khatlai tarik jong September ke khot yangi ha ka arhu sau tarik bakan rang kata ka public here ka hearing ka bakat do masngap ya cimpan snong jong gini kikur karkungor pukse ta kata ka kam kadai ke ba kat kum ke siti number kata mu long i ba kala ya na do war tar kendai dan re ka nak trikam hadu menta re ya kata ka kam kata mu long baru kata kala sa teng no dan ngimtip iran nakalian cungi kisnong ngimtip kabede kata dan ringi kendit habangi yo ya kata kisti bakadai ke hering ke bakado dan mentak habangi sutu bakadai ke hering ke bakado kata mulong kalau di beneran suka ke benengkong la ke baar la ke balai kumta terter mo te subu mental ada dai ke balai kata mulong benengkong baar ngila di bendon dan ri kani su ambe bakado kata mu kadai ke balai ada bunsin kata ke te hakabede ni ke kam te nakalian cungi ngila persya hakabede kata ke hering te plus nang ta te gila ai sakawai ke sthi na po district council ya ai na po district council ba kinwan curip ya kata kacaka hasen dan nakaliang chongi ngilap tiang ya kataru ta kumba gila batha bakin wan sangut na kawi kaliang ya kataru ngele unta te hakabide kata tolakut sisinkut ta kabaar kabang yo ya ke sthi na po usim pan tang yo ya ke sthi na usim te ba niha ban pen itho yo ta uput usam jong kasnong pernai he perwe te usim kat kum kata kesti ke bol pha ula su lang ya kata gawe kesti pa kayo usim na ka district council bahab ban pen poy ya kata kesti hapo expose ni to na kaliang jong ka district council ba tha usim ban pen poy hapo expose ni te kat kum kata ka tarik ke bakibu ipha so usim ka arku pra tarik jong ni November te kat ba nakaliang jong impat upha yang ipa yang kata ka city te haka sauterik jong December haka sauterik jong December upha yang te nakaliang jong aku nasional ngayo haka santerik jong December badi kata rung hilale akloi kat bala nakaliang jong komiti snong hi ngila ya simkhia ngila akloi kat bala ngila pha yo to upudusam jong ka snong hi berokawai ngila submit hosiem haka sifuterik jong December
but handi ngadon ye ka kopi ro ka bana kalian chung usim ula receive ye kata ula sign ula mo ye ka bangi bo office kopi te henry ka be de ka ni ka kam te ngi khambana su kum ru te henry de ka khan yu tere ha ni ka khan yu tere men ha ni ka singi ba ar ula de chanmil te ngayo biang ni sti ba nakaliang chung ka district council kala ay ko ordar bakala itu no ya ka te ka mo sa kum ka we na kasnong ka bathmai te number ba ke ka daw ko bala penlong yagi bakin ay no kasnong ko bathmai number ba ngi khmla ban provide ngi khmla ban pen i uta pu tu sam chung ka sin snong chung ko khnai te henry na kaliang chungi kumba na kwa ba itu nila da submit ya kata house im te house im ular receive te bat ka de ka kamram ko house im te kata te ngin ong sukum no mo kadai ka kamram susi ma kecing sia ban poi sport district council henry ka bas ngulungo kalong ba imat kala dan ni kecing le buto kumbangan suong no nambar bangas kutu balada lada kani ka kam kani city ke banengkong ke baar ka tangamot ki pun poi direct bena port district council sengi kino sensational henry ka bedi bani ka kampan te balai udah tuwes sia poi is te no sim pun poi sengi to ye ka tarung ni accept tipiang cus impar ukram la ban ai kata tena kalian cunga te ngem tip ya ka daw ten re ini ya ka kam sikmat ka bidi bidi kam te na thrai ka kam hikan batai kham cham ban ya ka e ka bang ya kren te tang kata Persa. ni persa te tumbangi la yelum ka darbar te na kalian sa PPE ka to gi brio gi la yeng ke la ya penmi sa ka donation ro na banta bangin ya kun kies persa ya ni ka anjo ke district council ke ba kamburom syu kumya ke nosen sersinong nomor ba hakawi kaliang kumbangi 8 pawan ni sakmat ru bakal adon na kaliang jongka district council ke ba kila ay ka notification ban penham no ikani kasno jongi hapuka district council building bylaws ta hakawi di bakataru na kaliang jongka district council kumbasu ong no ha banyo ya kita bar khoi ka NOC ki don kam syo banyo na po kasno den re kat ya kini ka sinong thamai ke NOC na kasnong kamyo te katamu long ngasmo ba kan kade kicing pengkhinan je te na kata daw ngasmo ba lada kalong hakani kurkom te kam ide ju kata demokrasi te kala de ka sensyar den bor te nadu ka state government nadu ka district council kala le den bor te plus nang tanga suka ba itu sendon ba na kalyang jong ka darbar himitasi ko mai la simi krai ba na ka ching le den bor jo ka district council hi ngela ye boycott sendon ye kan election MDC ka bersalong hau ni aracara arfusan hauni arcara arfusan te ngini boycott na batang ni election mesti ladaka district council hi kam la ban weng no ye kani kicing asnong ye ketika mau sawan itu tapi te kani ga dei hapo putusam jok snong pernai kani ga dei tangkum ka location te ka hacin sia kam dei ka mau saw ka dei lu mau saw kat kum ka kat kum nadu handai thai kani ga dei hapo ka snong ga dei snong pernai kat ba ka locality ka hapo ka demiu Henry ya ko location pat katamu long pila bensier kum gani cakang ni khot madan football kum kam sti serum ni khot korum kum kamante ni khot kamur te sti ni khot lumosa Henry ya gani cakang ke khot tangkum ke location Henry gelap penlong no kum kasno Kidong ni mun. kam dei ru kadong le ka hap kadong demiu lao rung ong bagi di khot chaka ha ke khot chaka talong kum ta menta na mangi sutu ba ke hering te nakalang sungi dengan suka ben penis no hani mo te kani kadai ka kata kacing persak ka chongi ka bede ba kani kacing khot hering ngela peni hang ni ba katkum kani ka city ka bla pha na po ka social ngela ai be de kacing thok ka ba sai bangi persak nomor ba kani nadu handai thai ka ha ba pu sam chungi te kumta te plus nang ta kumbanga kwa pencha susu ha bede ba ketu kacing pan biang ban itu leng ba chu sim ya put sa jong kasnong pernah hibro ko wei kam dei bangi ai be tang kacing tho re ngala bu bat kamap ngal ai bat kamap ngal sumbit house im bat kamap plus nang ta bat kini ki kot ki sla ki dokumen ki bangi yo na ka kur kar kungor ha ko por bangi ye tre ya kalenti snong te te ki don lang kum kita ki kot ki sla ba i shai ba kini ke caka ka ha ko put sam jong kasnong pernah Kamu kita ye khar ko. kini kar kungor ki din pokse dengan shui thu ipi ba kini khar kungor ke benen pokse te kuma ngan shui thu ba hadu menta ke yeng kasem ke bagi syong te ki don khat prayeng te kata bot long kini ki khat prayeng khan riu yeng ki don kat bi bangi den rei don tang arieng kata ke yeng te ngam kwa bencet ke te ki kwa ba kin yo la ka chong den rei kini ki ba wan he khamat ki ba sedang ban
ban tuklar ka bede man ne ka chimpan sno te kinde ki ba shong basa sini te ki de hi on ko kse ndai tang we ba shu wan sa long tang ko ba shu wan rep te ndai uta ba ndira ba rem uta usuris nia te uta de we nu ban long uba sedang ban lam khamat ni ka te ha ka bede ba ta ka benta te na kalian sungi na marngi shuyo ya ko ardar ma ka ni ka kan utering te ngimpat ngim ikhlim yo ban ye kren ha bede ba ta benta ten ring as kwa bun pawa fi ba men ha ni ka to ka arpu sau tering ka ba ngaong ba ka don ke hering po district council te ngi kendo ke ka to ka ni ki ramba kur chung ka kur ngon nga ye kren bat ki te ngala kali ki ba ong kumno ni ka kam ka po shu ni mo namar ha chin sha la da phi kwa ba dio la ka chung ka snong katamo phila don kam sha bun wan sha ki snong te nomor sya kisnong ketemu ngini kren kene ba yes mutu semut lada la ikop la ihap ban aisnong ketemu long nagalen sungi ya ba henry lada kadang long tu early peta ketemu long kam ihap kai te knam bakan kamsai te kumbang ala ong balong ba mensua kini kecinta ru ka dei hapo pu sam chu kisnong pernai ten re haba kasnong cinta kala kam he kam san la kam yar kam bun gibriu te nagalen sungi ki la pa na kisnong la chong na nagalen sungi ru te ni ai ke la ko bayas kutu cemon dan re kumbalong kini pat kemudian kono ka kata kacing wan kenco sengi ki sodar snong bat ki rambadong bat ki kumti cok snong re ki direct bat ki lek bat poka district masal tatung ki kendon nga ngam datip ha dan re nomor ba dang men sistanya dang yo ikini ke extraordinary chongka ma chongani ka himak herim badan we perlok ka senga te nomor ba ma to si ba ka de si sejan te la min te ngam yo ben print ngam yo ben puli benia nomor ke cimbun kam te ngam da tip ha ka we de kata dan kam ban yo kan tu di yeng dan kam ban kanu nur kom kata te na kalen sunga ngam tip ten re na su i belong ba ka don hi kata ka ak ka ba lada kinu ki group ki ban su ki ba ki bom de ki long ki dei tang ki het household itu te bakno bakin form kumi kenca komiti bakin dawasnong bakin le kumi kuntai kata mo long lada klemyo ya ka permission no sodar kimla ban le unta ta ka don ka an hang taru blo tho ba ka don ka fine ro ka bede kata den re habang ide kata ru ngasu page untuk no ka mobile te nomor mangala su search te ngam yo ban print te ngam da yo ban dia pa iki ini khampat tip he te sian naklen chungki nom ikhman yo MLE dengan pertentip te yo MDC dengan pertentip dan re MDC bagi mana kekam tu ula tip tambo utip mana ka tu si lase ke ba niyo ekanika ya order kan te nakaliang chu MDC te imat nakaliang chu urukwa even ya excited lang ka bili magni kekam dan re nakaliang chu ni te kumbangil eklen po dorbar ba haka bili bani kekam in eklen syai politics dan re ni perkat saya na bata ke imlang salang chong kesno katau te mentangin perkwa ban ong ban ya bat kinu ki politician ten re maki kidon ka benta ka khrau lada ki kwa ban ya khun na ka benta ba mo na ka benta chungi namar ba ni la chit ki ba kin long kinu mi khan ten re lada ki su snap ka tamu long kila le bom se nyau ki kawan be kam berasik ka tamu long sngo ba nan supen i ong ju yetu ifi ba ka de ko rar ka ba ha baik yang ba chong gini ki deputy secretary dan re ha kan ko ordar ka ba ban itho na ya kasnong la ka chong ta ka poi baik ka signature na o deputy CM jo ka district council kini ko ordar de ka kan lai tarik chong u Disember kan lai tarik Disember hi ba kene ka kam ka don kini ka kam te ngam ban su ong direct ro ngam tim tang ba ngi sutho balong ba menta te kadon hi nga trai long nga sumo nomor ba kini ki kharkungor ki badawai ni ka sinong la ka chong ki basa ko se rokoi te lesi kani ga de ki chimantoi na bata ki chimantoi simet chunore ki politician re kata te mo imat kala don hi re ka ke chi perkhan ha ka be de ni benta dan re ban omban clear bangan yo be ka direction ba kin bol aku bede bukan itu nakalian sunga ngamyo dan re nga expect be nga perkat be nga sutu ba kadon hi nomor ba kata ka chi tengku mo
Nomor ba kumbusu ong no. Kini ka kam ka balado archer kat kendai. Ka basateng kat kendai arpu lai. Arpu sa mentala chan election kami kini. Masin kot ike hering hausa tumbar tulum talam la pendep kamata. Shua ba banjo stino. Te kata mo lang suthu ba kadon ka ike isinden. Cũng cái chính tiếp cho nga hết một bà nga rồi là khá là hệ nó máy ở trường sớm mà khăm tiếp hai cái này khắp mà khi prolog thì buồn mà thì buồn không ngon thì buồn vì đi prolog như lại chuyện buồn hay là buồn mà seperti ketika public hearing kita tip so gitu sih di prolog nga thì cái nó máy kata masa trường sớm sure cái này kalau đây bị các cam politics thì ông nomor ba pintu susim da pisia media bila ai la tip ar hajar khal khandai cái này các cam kalau push good nakalian kasnong kami opi ngim dan jitip lah ngilong mengisa be homdum rai ka supaya be ka city ka ba wan be ka notice na district council kala ong be ba ka hearing khadu ta ngi pidiang be kata tegla khot na khot tisnong sangut ngila len ngila persya kata dan nakaliang deputy CM ngi ba sngan ila ong lu bangin thau kata ka sot kimti ka ba ngini apek lang ni takai caka rai nakaliang kasnong lu ngila panpau hilu ba ila keliru ka gap don kam nem ngila batai bu kam don sira tedadep nang tapan ngila kerpat dangi hi na kaliang competition ba human inspection ka bumya hap kata ka competition nomor ba hang tai ka don tang khat khat khandai bet kita ki khat wieng le ki bla don kat be ngi udan tang we armut te ba kwa pan sinong ta ha nor ko begin pediang vai na kaliang ka diskusil pila pha ikbri bun human inspection ni kane ka kam tegi laya khmat Hai kimuan inspection berai ka uput usam juga sinong pernai. Hai kiwan inspection bet tang uput usam beri juga beri khangor. Ya kata hi. Hai ka spoi sendet nek sti bakila aisno. De kata la de kam de kam politics de ge. Hang tang apa usah beri kam politics ke. Atau ini ba ada jemput lagi nung kacang program bakla juga bo. Kacang isya kumula ang saudara ya. Ya ketika Sinong cinta bagi pada sinong abang ngila ibit dan sinong ngila ai ya kati hakajing siya kadang hatang hapo kadang tang kablok nang ipat ya hap ban ai tak no gin ngina sinong dapat hap siya kenta vai udu di CM ne ula ban di CM kadi kabor banalor la ban CM ngintip kata adon ka islendet ngintip na tang ba kipak ba he kitip ba kan he ka di ka politics Setiap komiti trong district council kala itu sinong na ikata musau dang siang na ne patai samat te nang syutu khindiat ipi ketika benta trong ketika cakang ke badang sumi sinong benta kadang don ying benta dang license so senam do tang tamen soal 4 don ying benta hi license senam kadang ying te benta kalong halo trong ni kecing ra trong ka district komiti trong district council ben kaliang trong pai ba trong doban ne kilai syarti ida persya ia kini dapat trong council but ni condemn hero ika cingrai klem pensiun nia nong rim kalong ka cing rai ka ba klem da pnia normal ba ki kumbala keren jakmat mene ha ka public hearing na kalang trong kasnong ila persya normal ba kam song nia kam song penalty ka dai nda don ka cing yamil jumut lang ka cing konsol lang bat kita bapan ba kini ka parents belit semua trong ko pernai temot ila ban wan cak ta kacing stu jumot ken rai kom balang menta ka di kacing rai klem song ria kacing rai mala bat kacing rai bean oka kacing rai nyobeng yang iki ni ba pasya ka ni kam ten ka liang jungi khanang ba pai ba antep hi ba kom bala ikren menis kmat imat ka don ka jing suboi imat yodei menta ka jing mentoi election jongno nila ban ong hi ba nama ba yakni komti la kli da uba pensengan mo cingsha pensengan deputy CM bat kacu ko pol tu penya do di kli jong council ha tinge ha ban ngat lang ta ti na kaliang ka jong hi pasya acul bat ni pentip nang ni ba ka lada ka distribution ka le hakni ko kom ka king trekam ka jong ka long ka jinyo benyo pai ba su sno ada ka singra jong ka sulong hoktak kumne da ka bol lalong da ka bol ndang namal ba ka kelas rai don bol tumut ka na kaliang sing kisong to ben suri kene bat ru kalong kum kacing pamana ba lada aw kisin sya ka split jong ka council kalong ka babha mo ndai lada kinong yalam ki badan hati kli bat kile akan ikur kom kalong ka pasnu dol ya ka council himara we
ha te nakaliang ka chongi ka snong ni pentip sia barok ka bri nyo trap hi ba husiang nakini ki badon benta ha kini kam banyarai don bol kum kini kam te nakaliang chongi ngin tul be sakmat nak badai ha kono benta la dai badai ka an ni ha ba kiu se drong ni la ba piu se ki benta ko se drong bad ndaka ba dai benta ni tul pa ba ni ha ni sakmat ha ha ban mi sakmat ni pa ba ulong renti lot barok ni ha ban pai la ban pai sudut kita benta ha te nama pakani kam kadang don kini sebab ke ik bancah kamat min sa yasin ka tiga sinca nakaliang snong jongi he haba kala ira he bro snong bi long kabi long pa ki samla la don dut ne bro khan tingila ira no ne he bagi syair kan ruga uting shin ne tebet ka weiru makwa ang ba kani ka buling bailos kadi ka mudah he ngapa kema yang sisen yu kistu kala ki ba kadi ka ba ngimla lai mensyali ngidang hap tangka lai kor mo kom khai kadang lai kemo longat kadang lai kadang krengat pai menta kalangat lut bolok koj ka ba kutub ihan diskursi kalangat lut ikani mudah pai kani waktu bakala kadi mudah kam dei ka buling bailos kalau slong bakala ka mudah kadi ka buling bailos hi ngi persya jur bi kani bat ngin yang persya her lada kiwan ki kano department ka bon wan memperstu yang ingin muyura kat la her ben sim her na karai ben pembet kan ka caka baki ong hiban aisnong lada kimla ben weng kan ka baki la ra hi da kai executive committee juga district council ka longi ngin persya be ngin boykot bi kan si ma la ktai snap miswa kadon kan ka cingi khip ha po cingi lami ba dan penyiat SMC is penyiat CM bolong MC Song Kham hidang kemah ko hidang don lang haju parti ka HSPDP tengi la yalam ngarung adi we long dalam kemat ba shit hem ha cui bargan nilai yami ba khantan nakaliang sum ngai nilai khang kalong ma khang snong nilai ya saki takam vai uba penyiat CM udai uwe uba persya ka kemudahan mah nilai ada pisim mentapan ka kham syu kene ka building bylaws bani kemudah liu la don engineer la don arsitek ban planning ta kayeng rai kat kun kecing syam jonga ngalat bi thut mene bang snai yang penting engineer dan arsitek dan tang benyo ya NOC ben snai kayeng hadu ri penang jong penang im yo ya kata ka syam jing nomor ba syu ong no lada kawan ni kemudah ka khamsuk kila don ki engineer kila don ki arsitek ba umbam umbi kila penbiang na kaliang muda ka kali kit nyut kala don rai kawan kani ke building bylaws kayo iyo kalau long man kiwan penyiap iki try mulut ya kabri nyo krep kebahar akan jurisdiction juga district council hei kamu tiap lun perkat kecakanga ngasna ngai kayen ngahapsiu kala ya ka district council kabayahap sa hadu saut ka bro spot da kamde lak masuk kata ki multiply mata kan kecaka kadon si kan syong la kadon arsyar kalau poi prajar lada pisna lai malakin multiply be kamu don kayen ke poi da kalak bro da kata kamde lak bala le businessman masmuan dengan sokar MPP mata kala le businessman ka penyiap lu yu unok sok jabol khai hanrai ki nok sok joka bahar dan juga district council he kim sim khiari kan nomor ba ki khen bi di ka building bylaws bo kimla an lai ngi don ka hak bangin persya kan ya maka ta iki melang salang ka khantam ngi sunok kodang mata ngi syukia bang kro ngi ha bi ben sim nongsi la da kiwan ki thowi kan ka caka kinam lo kinmu templai pan tu la da pisna tang ngi ka baret lu ngi hapan ni ka NOC kata ka NOC ru hadu ri bunai nyu bunai kimya ngarung ngau di we bala pan NOC hadu nyu bunai ngapat yo kata ka subjek beri keren kata building bylaws karena kalian kasih nong jongi he kalian kasih nong plangi persiap curi kan hebat nginum pediang ada lagi bersami kecaka putra jongi hak bide bekas nai yang snasten engineer arsitek pimdan bo biang sakawe nga kwa ban yithu nga kwa pau lang bagi bidia ba gipat ba chung bri unyu trap kintip ba ka bide ba ka chingkhit chaka hakini ka bri chung ka kor khar kungor ka bahap hapo pu sam jong ka umrnai dengan semua ba lada khamdan kana wano chingtip chung ka sudar snong ka ramba snong te chung ki nong kit kam chung ka dong te ngamana bangin don kana wano chikli lada ki le khlum ka chingtip te nomor ba kat kumba hadu mentang ida yakun ben bat kini ki mau ki kur khar kungor nomor ka ching pan snong laga chong dan re hadu menta ida yakun dan kata daw ngabu lepa ka ching mana da menta chung ki pajba ke beri jo new trap ki bomut bentit ceka dan nomor ba nakalian sungi te ketemu long kumbang elap pau nak por balomba ni hab pen thoi ke dulir
Jadi tiet dah saudara senong bat ki esut membar song kesnong kena kata daw ke ngalabu pa cing mana senang baki pek ba kin tip